so fo. Ona tuluna anga lele ya te itato. I ai pele atua ona na tausinga. Lo o tau soifua ia me se foi lo ne yola fatalo fato e foi I o tatu ainga umalawa o lo mawhai ona mafuta mai I le rita iau o le atato tatalo ia ona tatu whanulongo le ia fionga pa ia a le atua. After tele no mātua atua fo I le ina ia te oe a wā e tatau mauno mea I le tangata na e whaia ona vivii ma whaafetai atu ia te oe. Whaatai ono le nia wanoa mawalu ngā lava mātou te whaalongolongo ai au e aoa o mai a te I mātou e ala I laua fionga pa ia. Tele taimi mātou te whaafeanga iai male lalolangi le ie ma mea uma lava o loo iai ai whaftai a waulau upu ma laua fionga o le sulu I o mātou vai ma le malamalama I o mātou wala. E taita ina I pēr I mātou I le aso ma le aso. Whaftai ngano pa ia lo wha malosi mai le oli oli ua mātou mafutai. E ala atu no mātou tatalo, ia Yesu ke riso, le swafa sili sili. Amene, ma amene. Yeah. Praise the Lord, vi ele atua, fia lava toi maole avanoa, e a fola ile upo le atua, ia mao au ina ai tātou, e ala I lana fionga pa ia. O lo tātou iai nei I le a au ina o le mataupu le Efeso, ma ua o mai la le tātou whaitau, e kalesia I le mataupu e ono. So the final chapter of this great book of Ephesians, we've reached the last chapter. So praise the Lord. So la tātou te patai tasia ngai tua ona la o le mataupu le whama le lima le whatoa umatu. Pe o mataupu ia na o awina I tātou. O le savali, o le tangata whatuatua, o le mio, o le tangata kerisiano. So we're just going to go back, summarize chapter 4 and chapter 5, because today we begin chapter 6. And chapter 6 is the final chapter of the book of Ephesians. So let us look at chapter 4 and chapter 5 briefly. I le mataupu e whama le mataupu e lima. Tato te wa ai le savali po le amio le tangata kerisiano. E iai le savali e tusa, ma le fina ngalo po le vala awina, ua vala awina I tātou. O le ale fina ngalo le atua I o tātou soifua Ia tātou savavali ma le loto maulalo. Ia tātou I lo na savavali ma le loto alofa. Ia lo na tātou savavali e ese, le tātou savali, ese le savali a le tangata o le lalolangi. Tātou I lo foi o na savavali I le malamalama. Ma tātou savavali foi I le poto ma le ata mai. Praise the Lord. Amen. That when we look at what a Christian's life should look like, remembering that chapter 4, chapter 5, chapter 6, these are the practice. This is the duty of a Christian. This is what a Christian life should look like. Amen. So Paul describes it as the walk, or in other words, it's another word for behavior. And the behavior is that we must walk according to the call. That we must have a humble walk. That we must walk different from the world. That we walk in love. That a believer walks in the light. That a believer walks with wisdom. So there's a really neat standard, a really neat explanation that the apostle gives us in these chapters 4 and 5. Tato tau no me fai pas fulma le valo le tau poe lima. O ina au mai e Paulo le peo se tai ai le savali le tangata kerisiano. O le tangata whaatuatua e tatau ona whaatumuina. Ile ananga paia. So o ipi e whaautua nga iai le o la soifua le tangata whaatuatua. Ina ia whaatumuina o ia e lea nganga paia, tolu vaenga na tātou wa o ina nei. I le vaenga po le tangata e whaatumuina. Muamua, o le tangata o ia o le tangata o viinga. Praise the Lord, Te rongo fia le tangata e whaatumuina e le anganga paia. E iai le pese I lona fofonga. E iai le anganga o le vivii I lona loto. Ma futa whaatasi le ainga o keriso.
E fia lava o ia e vivi I le atua. A na o ia foi. E fia lava o ia e pese I vi inga o le atua. Lua, o le tangata e whatu muina, o le tangata e loto wha whetai. O le vale o oe, malo tatu atua. Le vale o tangata lava ia, malona atua, e iei le fua lea. Le fua lea o le loto wha whetai. A le vainga lo na tolu, po le vainga lo na tolu, lea lao o tatu iei nei, mawal fai po e luas fun matasi o tau po e lima fai mai, ia usu stai I le tasi. Mare matau I le atua. Pela I le la o awina I tātou, nei vaenga I e tolu, e whaamatala I nai le loto lea ngā wai, po le loto usu stai o le tasi. I vaenga I e tolu, o le vā le tane, ma le a vā, le vā o mātua, ma fanau. Ma le vā o matai, ma au auna. Pela o I lao lo o tātou iai I le taimi le nei. So we've looked at a spirit-filled Christian is one who has a song in his heart, one who sings, one who worships, and now we know that we sing to one another with songs and hymns and songs of praise. Praise the Lord. Amen. Number 2, a spirit-filled believer is one who is thankful. And this is in relation to you and God. This is a personal thing, that you are thankful. And sometimes, no, we're thankful in all things. Yes. Whether it's good, whether it's hard, we are thankful. Amen? Amen? And the third thing we found in Ephesians 5:21, that a spirit-filled Christian, a Christian or a believer, is one who submits one to another in the fear of God. Amen. That as a spirit-filled believer, you always live this lifestyle of yielding. You may not get your way all the time, but you yield to your brethren. You yield to your brothers and sisters in Christ. But we see 3 categories that Paul takes us through. Number 1, it's the category between husband and the submitting wife. 2 are the parents and the submitting children. 3 are the employers and the employees, or the masters and the bondservants. O le tai au lale nei, sa tatou vaavai I le whai unga o le tatou mataupu e 5. Na tatou vaai ai le whai unga o le vale o le avā ma le tane, whai pue luasu ma le lua ma le luasu ma le whā. O le avā e whaataunu wina lona tofi po lona tiute o ia o le avā e loto ngā wai, ona o le mafuaanga, ona o le alii. Ai sea, a wā o le alii o ia o le ulu o le kalesia. O le kalesia I ngā wai lava pe loto siustai le kalesia. Ia ke riso o ia o le ulu o le kalesia. So we whape nā fo I le ata mo le avā, ma le tane. So we see in verse 22 to 24, we see the submitting wife, or a wife who yields to the headship of her husband because of the Lord. And she yields because Christ is the head of the church. So is the husband the head of the wife. Le tane, le alofa o le tane I le ava. Whapei o na alofa o ke riso I le kalesia mua. Na ia fo ai umano na ola mo le kalesia. Lua, na te whaamamaina le kalesia e ala I le whaamamaina I le upu ma le vai. Tolu, na te tausia lana e kalesia wha, e whaapea o na iai a te ia le alofa e le mawhai o na whaomatia. So e whaapea nā fo I le alofa o le tane mo lana ava. Amen. Amen. O le alofa o le tane mo lana ava ina ia tuina tu uma o ia mo lona ola mo lana ava. O ia fo ina te taitaina lana ava I le whaamamaina I le upu. Na te tausia fo'i lana ava I mea uma. E le mawhai fo'i o na whaomatia le alofa o le tane mo lana ava. Awa o le whaamanuianga le mea lea o le tuwhatasia o le tane ma le ava. Praise the Lord. Amen. So when we look at the role of the husband, we look at the role of the husband because as Christ loves his church,
so must the husband love his wife. How much did Christ love the church? 1, he gave his life for the church, a sacrificial love. 2, Christ purifies his church through the washing and the cleansing of the water and the word. 3, Christ loves his church, that he cares for his church. And finally, Christ loves his church with an unbreakable love. Praise the Lord. That, remember last week, God hates divorce. God never intends for a man and a woman to marry to divorce. That's the world's system. Praise the Lord. God's system is that they remain till death do they part. Praise God. So that is the love of the husband for the wife, that he would lay down his life for his wife, that he would wash her through the cleansing of the word, that he cares for her in all her needs, and that he would love her till the very, very end. Ono mai lea tātou I le tai au le nei. A wā a whai e whaatumuina le a wā, whaatumuina le tane, ona alea, ona maua lea o se whanau. O le whanau la, e iai fo I lātou matāfaioi, I le whanau e loa ai le whaatumuina I le anganga paia. So this morning, if we have husbands and wives that are spirit-filled, they produce children that are spirit-filled. Praise the Lord. This is the role of the children and the parents. So, o le tātou mtaupu le tai aole nei, Efeso e ono, whai mua, e o le whaautuina whapea, o le matāfaioi o fanau, mātua. The responsibility of children and parents. Se tātou whaitau wina la lea whionga pa ia lea tua I le ni tai au. A maua lana tāpuna e ono, whaitau mai le whasamoa ia. O tō whanau, I o tō wharongo I o tō mātua I lea li. A wā o le mea tōnu lava lea. Ia e raba I lo tamā no lo tina. O le ua I tula fono lea mai ai le mea ua fola ina. Ina ia manuia ai oe. Mai e nofo tulu I ai I lunga o le lau ele. O tō tamā foi. Aua ne I tō wha ono atu I a o tō whanau. A ia tausi atu I ai. Ia o inga. Let us read in English. This is Ephesians chapter 6, verse 1 through to 4. Okay, let us read. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. 2, honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you, and you may live long on the earth. 4, and you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Le salamu salau luas fuman fitu fai poetolu, o lo iai le faitau whapea, whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai a Iova. O e ua whanau mai, o le taui lea mai ia te ia. O le whanau, o le tofi lea po le mea lofa ua fōa ina mai e lea tua, I le tamā ma le tina. Praise God. Children are a heritage from God. Children are a gift to a husband and his wife. Praise the Lord. O le mea lofa lea ua au mai e lea tua, ua tātou wa ai lea o awina o lea fionga pa ia lea tua, e whatatau I le ainga. When we look at children, children when they are born are pretty selfish, right? Tātou wa ai I se tamaititi pe a whanau mai, e le ai se mawhauwhau le lei o le tamaititi o iai a. E loto lava le tamaititi, a tangi le tamaititi le mea mana o iai, a fia ai, nau o ia I lona tina po lona tamā, e tangi lava ia a. So when we look at children when they are born, they don't have any sense of knowledge or knowing what is wrong and what is right. They don't know what is safe and what is not safe.
But when they cry, when they're hungry, when they're dirty, when they're hurting, they want everybody to pay attention, right? So a typical child, when we look at a child, they want everything revolves around them. So a tatou baba ai le soifua pepe e whanau mai, e lei loa lava se mea e manau i ai a. A loa tatou I loa me le fionga pa ia le atua, o le whanau, o le tofi, o le mea lofa. A tatou baba ai fo'i la I le nganue mai o le lalolangi I mea ia tau whanau. Po o le mea le tonu a inga. O lo ova aia nei le anga I mai o le lalolangi e tau mawhai ina ia talefe le vao mātua, ma whanau. A tatou baba ai le whainu mera o tamaiti e whanau mai te tonu a inga e le aise tama. A tatou baba ai fo'i te tonu a inga o iai whanau ai te tea le tama ma le tina. E le onu nofo whaatasi mātua. A wā o le tofinga o whanau, I te tonu o se a inga, ua tōwhia I lātou ina ia vaaia I lātou e le tamā ma le tina. Praise the Lord. O le whina ngalo le atua ina ia tausia a tatou whanau e le tamā ma le tina. Ai a tatou baba ai fo'i la I le soifuanga le nei, e mafua le o mai o le tūlanga ua whaapea ona iai le lalolangi le nei, mua ona o le angasala. O le tangata e whanau mai o ia ma le angasala. When a child is born, when the children are born with a nature of sin. So they have a nature to sin because of the fallenness of mankind. Ua whaamalaia le whanau a tangata, ona o le angasala a le ulua I tangata. So e whanau mai la le tangata, o iai le angasala. Lua, o lo whanau mai fo'i o tatou whanau I totonu o se lalolangi o lo pūlea e satani. Pea tatou vava ai fo'i la I le tele o a inga le vaitaimi le nei, wa whaasanga tau uma vaenga a le lalolangi I le polkalame a le atua. Ai whaalongo fo'i la le tele o le vaitaimi le nei, tu la fono totono malo, e whaamalo sia lava le mea le taua o le aia tatau a le tamaititi. Pe whaamalo sia fo'i le whaatulanga ina o le aia tatau o le tama po le teine. O lo ave e sea le malo sianga o le pule a mātua mai o la tau whanau. Ai o le fionga pa ia le atua, o lo whai mai le Efeso e wha le ana tatou whai tauina, wha mai aua tatou te saavavali whapeo le lalolangi. O lo tatia mai le leile polkalame le atua, a wā le au auina e mātua o a tatou whanau. So there are two reasons why a child comes into this world with a sinful nature. One, because of the fallenness of man. Remember Adam and Eve? When they sinned before the Lord, there was a curse placed on man. Hence the reason why sin entered into the world of God. So a child is born with a sinful nature. Two, a child is also born into a world which is run by a satanic system. Example, when we look at the rights of a child, that's probably the highest priority of any government. The current government of the land, they talk about the rights of the child. And they always talk about removing the rights of the parents. The attack on the family unit, the attack on the parents to have their responsibility to bring up a child is now against the will and the word of God. We see that every single day. We see that diminish year by year, generation by generation. Our forefathers' generation, when parents used to have the ability to bring up their children according to the word of God. You look at our generation, the government says no, early childcare, mother go to work, right? Mum and dad work, put the child in early childcare. 16 hours a day almost. The child comes home just to sleep. Doesn't hear any teaching from the mother or the father.
no time to be taught by the word of God. So a tātou wāwa ai I le iahala o le lalolangi. O lo tau mawhai le lalolangi ina ia whaititia le iai o le teimi o mātua ma whanau. Ina ia ati ae o soifua o tātou whanau. E tusa, male, a fionga, ba ia le atua. Se sua tātou tusi le Deuteronomy. Deuteronomy a lonam ta koe ono. Let us turn our books to the Old Testament book of Deuteronomy, chapter 6. And it's the fourth or the fifth book from the beginning of the Bible. Deuteronomy chapter 6, and when you found chapter 6, we're looking at verses 7 to 9. I'm going to read in English. Deuteronomy ta koe ono. Alona fai koe fitu balu maliva. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Se fai tau mai whamon mole. Amata mai fai koe ono whamon mole. Ia iai foi I lo loto. O upu nei o te whai atuai ia te oe I le aso nei. Ia e matua o so ai I lau whanau. Ma ia e tau tala ai. Pea e nofo I lo fale. Pea e savali foi I le ala. Pea e taoto, pea e tūla I foi. Ia e fusi ai e whai ma whai longa I lo lima. E a vea foi ma pale I le vā o mata. Ia e tusi ai foi I pou o lo fale. A toa mahou pui pui. Ole mea wā mai e le atua e tusa ma maona tangata. Ina walabea ina ele atua ona tangata ma ua whātu la whonoina le nuo Israelu. O le awa onga le na o awina le nuo Israelu. Ina ia whaapea ona tausia le tula whono Iova. Ina ia whaapea ona ola tangata o le atua e tusa malfina ngalo Iova. Ai atato wawa ai le folfolanga le atua ilona nu. Whamai, ia matua o soo ai I lau whanau. O ai le whatatau I lea o onga lea, e whatatau I mātua e te tono Israelu. Whamai mai e tautalai. Pea e nofo I lo fale, pea e savali fo I le ala, pea e taoto, pea e tūla I foi. Le fina ngalo le tua ina ia hao a oina whanau. Balu, ia e fusi ai ma whai longa I lo lima, e a vea foi ma pale I le vāo mata. A le aise avanoa le awa oina whanau o Israelu le nawa I taimi, o lai ai le lima o le tamaititi. Whamai e fusia I le moa ulo o le tamaititi ina ia I loa le tamaititi tū la whono a Iova. Whamai whai po iwa, ia tusi ai fo I pou o lo fale, a toa mo pui pui. Le fina ngalo le atua mo mātua, I le hao a oina o lato whanau, le mea na tupu. Le mea na ave ina e ai lato mai ai kupito, le lave a ina o whanau, le tuuina o le tū la whono I totomo a inga, o le fina ngalo o Iova, ina ia whapeo nei loa e tupulanga, ma tupulanga, ma tupulanga. O le fina ngalo le atua mo le tausia o tatou whanau, I ona pōnei e le isuia. Praise the Lord. So we read in Deuteronomy these words, and it was God speaking to Israel when He had set His people up, when He had set the tent, when He had set the commandments, and the instructions and way that Israel should live. He then instructed the home, and He instructed the parents, and He said to the parents, look, the Lord, He says to them here in verse 7, you shall teach them diligently to your children. He says, you shall talk to them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. So before they go to sleep, it's teaching them the commandments. When they wake up, the parents are teaching their children commandments. When they walk,
They're teaching them the commandments. Even in verse 8 and verse 9, where they don't have a chance to sit down, they say that the commandments are on their hand and on their forehead. When they don't have a chance to talk about it, it's all over the posts of Israel homes. Why? The Lord wants Israel homes to know their history, to know their story, to know the will of the Lord. Today, God's purpose for families has not changed. But do you see a change? Yes. Has the world system infiltrated the family? Yes. Where's the mother and father? They're busy working. Where are the children? They're in the government's education system. How many hours? Almost 12 hours. Some. They come home 2 hours with the family and then sleep. So le fina ngalo le tua leo te fia tala noa le tai au le nei. O le matāfaioi o fanau o mātua. Te tusa ma le fina ngalo le tua. O le manatu mua le ni tai au. O lo iai I le whaiupu mua. Le whaiupu mua na tātou whaita winga le tai au le nei. Whamai o tau le whanau. Ia o tau whaalongo I o tau mātua I le li'i. O le upu le whaalongo, e sau mai le upu e neni e tau o le hupa ku o. To listen under pe whaalongo. So ma nei e le whaaliliunga o le whaasamoa. O le upu le e taua o le whaalongo o le fanau, o le whaalongo o le tama, o le whaalongo o le teine, I lona tamā, ma lona tina. Whamai, o tau le whanau, ia o tau, whaalongo I o tau mātua I le li'i. I le kolose nā mtau koe tolu whaiupu e luasfulu, whamai upua Paulo I le kalesia. O tau le whanau, ia o tau whaalongo I o tau mātua I mea uma. So, o le loto ato le apostolo, I le awawina o le e kalesia, ia whaatumuina le tamā, whaatumuina le awa, whaatumuina le whanau, I le anganga pa ia, o nei loa I lea o le whanau, e whaatumuina le anganga pa ia, aisea, a wā e whaalongo I lato, yo lato mātua. Praise the Lord. Amen. In Colossians chapter 3 verse 20, Paul writes a similar verse to this, brethren, and he says to them, children, obey your parents in all things, for this is well pleasing to the Lord. When Paul is writing these instructions, when he puts together these commands, he's writing that when a father or a husband is filled with the Spirit, when a mother or a wife is submitting to the headship of her husband because she is filled with the Spirit, the children are filled with the Spirit. How do we know? Because they obey their parents. Amen. Praise the Lord. Amen. They obey their parents. That's right. So, in upulana e neni e loa I tātou, o le ngā wai po le whaalongo po le usiu stai, o le tama ma le teine po le tama I titi, I ona mātua. Whamai le whata oto mua whai po e walu. Pea upuia le poto e tele ana whaongai te tono a inga. Whamai le upua le poto. Lo watani I whaongo mai le awa watu o lo tama, awa foi e te tuulafua ina le upu a lo tina. Whata oto e ono whai po e lua skulu. Lo watani I ia e tausi I poloa inga a lo tama, awa foi e te tuulafua ina le upu e awa watu a lo tina. O le tiote o le tamaititi e whaatumuina e le nganga pa ia. O le vaainga tātou te ilo e le tama ma le teine e whaatumuina, o le olanga usta, o le olanga e whaalongo. Praise the Lord. Amen. When we read in Proverbs 6 verse 20, it says, my son, keep your father's command and do not forsake the law of your mother. In Proverbs 1 verse 8 it says,
My son, hear the instruction of your father, and do not forsake the law of your mother. Obedience in a child who is filled with the Spirit, a believing child, we see that they are obedient to both their parents, the mother and their father. Amen? Amen. O le siba ina tātou te mau whai uwha mai o tau le whanau, ia o tau whaalongo, ia o tau mātua, I lea lii. O le soifuanga o le tama ma le teine o siustai, e maafua ona o siustai, ona o lea lii. Praise the Lord. The reason why a son and a daughter is obedient, if the father is in his household, raising his children according to the word of God, if a mother is instructing her children according to the will of God, the child who is filled and knows the will of God is obedient because of God. Amen. Amen? Is obedient because of the Lord. Praise God. They know that this is the standard. Oh, my father's preaching to us, talking to us, teaching us day and night. Our mother instructs us according to the word. Therefore, my standards are here, and I obey because of the Lord. Amen. Praise the Lord. In Colossians 3:23, whatever you do, do it heartily as to the Lord. Whatever you do it heartily as to the Lord. Fanau, whamaile kolose tolu whaipue luasuma tolu, o mea umalava tau te whaia, ia whaia male loto, peise I ua whaia I lea li. E mafua ona usitai a tatou whanau, ona o lea li. Mo morbe teru tāpue lua whaipue suma tolu, o le nei, ia usiu stai atu I tofinga uma atangata, a wā lea li. O le tofinga mātua ma whanau, o le fina ngalo o lea li. The will of the Lord in 1 Peter 2:13, it reads, therefore, submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake. Praise the Lord. Amen. Parents and children, the family unit, that family unit that the world is trying to attack, the family unit that the world is trying to break up, that's an ordinance. God has ordained the mother, the father, the child. And the child is obedient because of the Lord. Praise God. Le mānei o le atale na a. A mi se lava mo a tātou whanau. O le whanau le alo tu sia mai le apostolo I le tai aole nei. E le patino I se tausanga a. E patino I tātou malava. O alo ma whanau mo tātou mātua a. So the apostle is not talking to a certain age group in order for you to be a child. If you're under the headship or the leadership of your parents, then it's talking to you. Praise the Lord. Unless you're married, then you come under the headship of your husband. Praise the Lord. And we pray that our husbands are also taking our families to the Lord. Let's see tātou te mawai le naiwha mai le lalo I whole whaiupu a wā o le mea tonu lava lea. So I le ngata ina whaalongo whanau I mātua ona o le lii ai lua ona o le mea e tonu. Praise the Lord. That our children, that you do not only obey when you're filled with the Spirit, you're obedient to your parents unto the Lord because of the Lord, but you are obedient because it is right. Amen. It is right. If we are disobedient, then it is wrong. But the word says you are obedient because it is right. It is correct. It is just. It is righteous. Praise the Lord. For me le salamo selau se funumaleiva. Fa upo e fitu sumalima. For me le fai salamo yo vai ua oiloa e tonu lava au faa masinonga.
Whamailwhai po se lau lua sumalvalu, o le mea lea o te manatu ai, ua tonu au fe au uma lava. O mea lea tua, o mea tonu. Praise God. It says in our scriptures today that we are obedient because it is right. So if I to see the Hosea spuma fa fe upu e iba o I tato te mata e fo'i I ala o Iova o ala e tonu. O le mafu anga le usita ia e le tama ma le teine o na mātua e le ngata ona o le atua ai ona o le atua o ia o le atua e tonu. E usita I le tama I titi a wa e tonu, o le mea tonu. Hosea, su whawhai pue iwa, po ai se tasi ia, po ai se tasi ua poto, e loa lava e ia nā mea. Po ai e whaatauta, e loa ai e ia. A wā ua tonu ala o Iova, e sawa vali ai e wa ami o tonu, a o e fo vali, e tau teva ai. A wā ua tonu ala o Iova. Pea sitai fanau I mātua o le mea tonu. Praise the Lord. That when we are obedient, Hosea chapter 14 verse 9, it reads, Who is wise? Let him understand these things. Who is prudent? Let him know them. For the ways of the Lord are right. Amen. Obedience to parents is right. Amen. Obedience to parents, to our mothers and our fathers, as spirit-filled children, as children of believers, is not only because of the Lord, but because it is right. It's as simple as that. Amen? Amen. Whai poe lua. Whamei whai poe lua tatou tus whai tau tai ale ni. Ia e awa I lo tamā malotina. O le uruai tu la whono lea, ua iei le mea, ua whola ina. Whai mo mua o iei le whaalongo. O le whaalongo o le ngai inga va aia. Le whai pule lua o lo iei le upu ava. O le upu le ava, e lo ai le loto o lo o whai ai le ngai inga. Praise the Lord. We look in the first verse and it has to obey. Obedience is the action. In verse 2 we see the word honor. Honor is the attitude in which we obey. Praise the Lord. Da tatou mata le fina ngalo le atua. O le upu le ava, o le whaatūlanga ina I se tūlanga mawalunga. E sau me le upu e leni e winga o le whaatūlanga ina. Po le siitia o le tūlanga. Po le tūwina o mātua, po le tamama le tina. I se vaenga mawalunga e whaalo alo ai. E ava ai. E whaapea o na whaatāua ina. E le tama po le teine, o lona tamama lona tina, I se tūlanga e mawalunga. The word honor comes from the Greek word which means to value highly, means to hold in the highest regard, means to respect, means to revere, means to hold precious. Praise the Lord. That in obedience, that's our action. Obedience, we listen, we hearken the voice of our parents. And then a child honors their parents in which they hold their mother and father in the most highest of value. Praise God. Christ did the same thing for his father. The father did the same thing for his son. Amen. Le upula le ava wa au mai el apostolo I le tai au nei. O le va o fanau ma mātua. O se mea e tatau ona whaataua. Mafuanga na lo au mai el apostolo a. Aisea, ava aia ni mātua whaatumuina. E whanau mai aia tama matene whaatumuina. O nā lea, ona va aia lea le malosi anga o le e ka le sia. Tāua ia le au mai el apostolo o le vaenga a. We see that the apostle is talking about the strength of the body of Christ. And he first talks in regards to the household. He's talking to the parents. He's talking to the children. O le ava lea o le mea lea e whaia mai le loto.
Amen? O le usitai, po le whaalongo, o le whaelonga vai, po se whaatinonga. Ai o le awa, o le loto e whai ai, le usitai. Praise God. O le mea fo i lea, po se awa ai e tutonu o lo ainga o le lalolani. A tatou wa ai fo i lai ainga o le lalolani. Wa tele ana tu la fo ai e whanau o lato mātua. Wa tele ana tu la fo ai e whanau o lato tamā mo lato tina. Ai bule lava lato i mea e whaia i lato. Whamele whata oto na e lua sefulu whaipue, lua sefulu. O le o whetuu i lona tamā ma lona tina e tineia lona la mepa i le pō uli lava. O le vainga fo i lea lo au maia i le upu le awa e au fia i male manatu lea o le tausia o mātua. Mana tua la le, e tele au na tatou vai e titono ainga Samoa. O le mānei e lea nganga lea o le ainga Samoa. Ai o lea o lo au maia le upo lea tua i le tai au le nei. Ina ia whaapea o na whaalongo whanau i o lato mātua. Ai ia whaapea fo i o na lato wawa i o lato mātua. Praise the Lord. Ia whaapea fo i o na lato tausia, ma tausi i o lato mātua. I le na o le whaatino. Ai tausi ma le loto. Oh mai, Tele o whanau e whaapea ian tua tuaila o tupe lea, o na anu lea. E le na o le tupe. E le na o le tuato se mea ai ia whaia ma le awa. Ia whaatulanga ina o tatou mātua. Ai sea ona o le atua. Ai sea ona o le mea tonu. Ai sea ona o le atua malona whina. Praise the Lord. O le mea lo whaatonu ina ai I tatou. That we are not just obedient in our actions, but that we also highly value, we highly regard our parents, that we honor them. And this also encompasses the fact that we take care of our parents when they are unable to provide or take care of themselves. O le vaina fōi leo lo tātou wa ai whamai le whai upuna e lua. O le urua I tū la whono lea, wa iai le mea ua fola ina. O le urua I tū la whono lea lo tala no mai e maue e soto e lua sfuru. Whai pue suma lua. It says there in our verse today that, verse 2, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. This takes us back to the 10 commandments. So we all know the 10 commandments. But verse 12 talks about honoring your father and your mother. And this is the first of the 10 commandments that is in regards to relationships between human beings. But the first set of relationships that we see, God talks specifically to the family. So that's how God values family. The family unit is a priority, because if you get the family unit right, then the way that we present ourselves in society is right. If you get the relationship between the husband and the wife and the children, then all of those people will present themselves well out in the public. Amen. And this is also the first of the commandments that has a blessing. So, in Exodus 20 verse 12, honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. Ina ia manuia ai oe, ma ia e nofo tului ai I lunga o le lau ele. O le usitai o le tamama le teine I ona mātua, e lua vaenga e maua ai, mōmua, e maua ai e oe le manuia. E manuia lo o langa. E te me e lewa ai le manuia I mea tau tupe. Ai manuia lo o langa I le fia, I file mu, I le ato toa. Praise the Lord. Ia wha manuia fo I le atua I le si tia o lotu langa I mea wha pena. Ai o le olanga o le tamama le teine e wha manuia ina pe a wha alongo I lona tamama no tina. Le si ba ngana wha mai e nofo tu lui ai I lunga o le lau ele. Fulfulanga lea le atua na tuwina le atua I ona tangata.
na whaapea ai awhai e awa le tama ma le teine lona tama, e ni ngata e manuia, e umi lona soifua. Praise the Lord. Lea raulo au mai e paulo ile e kalesia, e whapea nā fwoi tutono le kalesia. Au si tai e le tama ma le teine ona mātua, e whapea ona manuia lona olanga, e whapea fwoi ona tele ona tausanga. Praise the Lord. That when we look at there's the blessing component in verse 3, that it may be well with you. When children, when you are obedient to your parents in the things of the Lord, praise the Lord, when you are obedient, number one, you will be well. Praise the Lord. You might see it in the tangible things, you might see your wealth increase, but you'll be well in spirit. You'll have peace, you'll have security, you'll have favor amongst your peers. Two, not only will you be well, but it says that you may live long on the earth. Not only will you have a quality of life, but you'll also have a quantity of life. Praise the Lord. When you honor and obey your parents. Ia le tua a. Tolo tatu talatala noa I le vā mātua, ma whānau. O I lai whai kumoa moe o le tolu. Na tātou vāva ai, leo si ustai o whānau I mātua. We looked here at the submission of children to parents. Whai poe whā, o le loto ngā wai o mātua. In verse 4, we see the submission of parents. Remember verse 21? Submit to one another. Amen. Remember husband and wife? Submit to one another. In regards to children and parents, there's also the submission of the parents. Praise the Lord. Amen. E o foi lai mātua, e wa ai e foi le loto ngā wai mo ala tō whanau. Whamaire whai upuna e wha. O tauta mā foi, aua nei tō wha ono atu I a o tō whanau. O le vaena mua, o ta mā a. O le upu le ta maolo au maia e whaongaina e paulo. O loo iai le upu e leni. Le upu lava le tasi o loo whaongai Peteru. I le tusi e Peteru e whaatatau I le tamama le tina a. So, the same word used here by Paul to address fathers is actually the same Greek word that Peter uses in a letter addressing both father and mother. So we can easily read into this text that it's not just the fathers, but it's also the mothers. Praise the Lord. Yeah. And it says here, whamai, o tō ta mā fo'i, aua tō te wha ono ia o tō whanau. Kolose alona tā koe lusu matasi, whamai upua Paulo ia kolose, o tō ta mā, aua nei whaahita ia o tō whanau, ina nei wha pala I la tō. O le loto ngā wai mātua mō whanau, mātua, aua nei wha ono ia tātou whanau. Whape whea na wha ono, mō mua, e lore wha ono I upu ma whaamtalanga. Tele o mātua tātou te wha, ai mese lava mātua o le lalolangi, I upu lafo, Pie mā maia te I la tō le upu ma whaula, ma upu e whaato I lalo, pe tuku I lalo a tātou whanau. Le ale si wha ono tātou te wha ia, o le wha o lima ina ia manua. Tele I o ta meiti ua whaapea, ona uma o lato wola, uma o lato soifua, ona ua wha manua ina, e o lato lava mātua. Yeah. E a ngale sasa, o loa o awina tātou I le tuspa ia ina ia o awina tātou whanau, aua ni tu ua le sasa. Au le sasa e a o awina ai, au le sasa I le ita, o ina ua o ai le tūlanga o mātua I le wha manua o le tino, ina ia a whaina. Leisi wha ono le nā. O leisi wha ono o te whia au maia, ina ua tu lafoa ina e mātua a la tō whanau. Mo le eise alofa. Tele o mātua vai taimi le nei tātou te whaia, whai whanau, ai le alolofa I a la tō whanau. Whai whanau, ai le whawhanga I a la tō whanau. Whai whanau, ai le tausi I a la tō whanau.
le mea naolo au mai le apostolo, a whai o oe mātua, o tau mātua, a whai whatu mwina o tau i le anganga pa ia whapea o nā, aua ne I tau wha ono I a tātou whanau. When we look at verse 4, the submission of parents for their children, Paul actually gives a negative command. He says, do not provoke your children to wrath. How do parents provoke their children? It says in Colossians 3 verse 23, Paul writes similar words to that church. In verse 21, fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. Parents, don't discourage our children. Parents, don't provoke our children to anger. This is your submission for your children. Praise the Lord. How do you provoke them in anger? 1, that you can use verbal abuse. 2, parents can also use physical abuse. We see the rate of child abuse just increasing like crazy. We see the death of children at the hands of their parents because of physical abuse. The Bible is teaching us, do not provoke our children. 3, how else do we provoke our children? By neglect. We neglect them. Parents, do not neglect our children. Praise the Lord. If a man he then turns a negative and he speaks to a positive. For my oto matāfaioi aua nei tō wha ono atu ia o tō whanau, a ia tausi, atu iai, I lea oa inga, mātua inga, a lea liki. Aua tō te wha ono mātua, aia, a ia o tō, tausi iai, ia oa inga, mātua inga, I lea liki. O le ale tiute o le tamama le tina, o le tāua ia o lau tiute. O le tāua ia o le tūlanga o mātua. Mātua ua whaolaina. Mātua ua ta ua o kerisiano. Mātua ua whaatumuina le nganga pa ia o lau tiute o le tausia a tātou whanau I ala o le alii. Mana ia o le talaanga o le tangata le nei o Timoteo. Whamai le talaanga o le tangata le nei o Timoteo. Whamai Paulo. Wa umana tua le whaatua wha maoni wai ate oe, sa muai iai ya loi o le tina o lo tina, a toma eunike lo tina o lau tauwhi o loo yate oe fo. Praise the Lord. O Timoteo, whamai o lona tina e ngoia eunike. Whamai na o awina Timoteo. Whamai Paulo, o le tina o eunike e ngoia loi. Sa ia te ia foi le anganga ma whaatu muina ma o a oina ai I le tinao Timoteo. Praise the Lord. Mana o mana mō tātou mātua a o a oina tātou whanau, te a whai whanau I lātou, e a o a oina I lātou, a lātou whanau. Whamai upu a Paulo le mtau koe tolu a lona whai upu e sfuma whama suma lima. A oe, I etu mau I mea ua o a oina ai oe. Ma ua mauti no yat oe, ina ua e loa, o ia na o awatu yat oe. Talu foi ina o e tamaititi, ua e loa tuspa ia, e mawhaia o na whaapoto ai ate oe, e uai I leola I le whaatua tua, wai a keriso, Yesu, o le ala soifuanga tamaititi o Timoteo, na o awina o ia, I tusi pa ia. When we look at the example of Timothy, and Timothy is a great example of parents bringing up their children in the will and the word of the Lord. Paul writes according in regards to Timothy's upbringing. In verse 5 of chapter 1 in 2 Timothy, Paul says, when I recall or when I call to remembrance the genuine faith that is in you, Timothy, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded, says Paul, it is also in you. Amen. Praise the Lord. Timothy's mother Eunice brought him up in the will of the Lord. Amen. And Paul says, but I also saw that your grandmother Lois was also in the Lord. But that's what we need. We need more of our families, more of our parents, bringing up our children in the things of the Lord. That's why he says in that verse 4 today, he says, bring them up in the training
and admonition of the Lord. Uso matua whaafine, a inga o le whaatuatua, a meise lava, o lo tala nole upo le atua I mātua. E whape whea ona hati mai o tatu ainga. E whape whea ona ave ifo ma o awina tatu whanau, ia whapea ona o awina ma pua ia pua inga ma o inga ale alii. Amen? Whai wina tatu mta upuile nei tai au ili e peru. So ifo tatu tu si whamolmole. O le fina ngalo ato atoa o le tua. O lo tatu tala noa I le a inga e whatu muina I le nganga a. Let us look at Hebrews 12. Anolo tu si whamolmole. Ba ava ai ifo le whai poe fitu, se o I le whai poe se fulu. A maua whai tau, ia. Tausi mai le atua iate o tō, pei ona tausi I atali. Awa o ai se atali ua lea wa ina e rona tama. Ai a whaia o noa o tō ma le awa ina. Tō fusia ai le whanau malava. Tama tō I whale o tō, ai le ni atali. Awa foi sa ia te tātou ta mā o tātou tino, e na wa I mai a tātou. Sa tātou whaalongo I ai. Hei resi ea I se a ona tātou si o sitai I le ta mā o tātou wanganga, tātou te olai. A wā o I lātou na lātou wa o I mai ia I tātou I na iaso I titi, I lo lātou whaitaria, peita I ane, wā o I mai o ia e au ngā ia I tātou, I na ia tokusia I tātou I lana a mio lelei. When we read in Hebrews chapter 12, verse 7 to 10, this actually talks about God chastening his sons or disciplining those whom he calls his very own. And this is an example for our parents. If you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we paid them respect. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live? For they indeed for a few days chastened us as seemed best to them, but he for our profit, that we may be partakers of his holiness. Sa tatou talatala noina le taiao le nei, le matāfaioi o mātua o fanau. Leo o tatou vaava ai le taiao le nei, ina ia o siusitai a tatou fanau I mātua, mo mua, ona o le alii. Lua, ona o le mea tonu. Tolu, na ia lātou wava, o tātou tamā, o tātou tina. O tātou vaava ai foi, I le taiao le nei, o loo iai foi le matāfaioi o mātua, mo a tātou whanau. O le ale matāfaioi, ina ia whaapea o na tausi, ia o a inga, mā pua inga, ale ali. Praise the Lord. Today we have seen and we have looked at the responsibility of parents and children. Children must obey their parents. Why? Number one, because of the Lord. Number two, it's the right thing to do. Three, that you honor your parents. That they're precious to us. That we take care of them. Amen? Amen. Then we had to look at parents. How are we to submit for our children? Not to provoke them to anger, but that we must bring them up in training and admonition of the Lord. Mea malava.
ia whaia mea uma ona o lea rii. Whai wina tatou mta upu, whai koe wha, o tau tamawhoi, aua nei tau wha on ono atu ia o tau whanau, a ia tausi atu iai, ia oa inga, mātua inga, a lea rii. Ephesians 6, verse 4, sorry. And you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Praise God. Praise God. Amen. Tatou tāpuna ni taia. Whamanua lea tua I lo loto oena, le tamā, le tina. A me se foi nei a tatou whanau a. Whamanua lea tua I loto o tatou whanau. Au tatou savalia whaatasi le nei soifuanga. A amu ia tātou, o lo ia te tātou le upo lea tua. E whai mata I ala, I te ni umalawa, tātou te whaatasi ai. Ma whaalongolongo I le upu a lea tua. Let us stand and let us pray together this morning. Ia whatai tai mei upo le te talo le ni, e whai mau te talo, e loto whawhitai atu ai tātou I le atua mo lana whionga pa ia. Tātou te talo, whawhitai ta mā, lau upu, o whaalongo ai, o oe o se ta mā, ia te I mātou, e te alofa, ia te au, e te tausia, loo wola, ia so uma, whaafetai, ona olo, alofa tele, mo au, whaafetai, mo le upu, whaamalosi, o au whaalongo ai, I le nei tai au, ia oi loa, ma mauti noa, o au, o whaatumuina, e le anganga pa ia. A vea au o se tamā, po se tina, a vea au o se tasi o whanau, e ola e tusa, male a whionga a lea tua. O lau te talo lea, ma lau whawhetai, e ala, I le suafa o Yesu. Amene, amen. Thank you, Lord. We have heard your word this morning. Thank you for being the ultimate Father, for taking care of us, for your provision for me and my family. Lord, thank you also for your word, that when we see that if our families are filled with the Spirit, then we have fathers and mothers in their roles and responsibilities. We have children who are obedient and are honoring of their parents. Lord, so that we may do everything unto the glory of the Lord. I pray for our parents today. I pray that they will bring up their children in the ways of the Lord. I pray for the mothers that are here. I pray for the children that are here, that not even their parents are here, but they're here. And so, Lord, we pray for the families of our congregation. I pray for the parents that are listening online right now. Father, that they will just continue to bring our families to you. Bring our families up in regards to the word of the Lord. We see the world system is against the word. The world system seeks the rights of certain parts of the family. But Lord, you desire for the whole family to be brought up and filled with the Holy Spirit. So we thank you for today. Thank you for your word. Especially thank you for salvation. In Jesus' name, amen and amen. Tato lalo me lalo whaftai. Ia le tua.